Teninay, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenin'aina, teny mahavelona. Filazantsara nosoratany Lioka toko 4. Ny nakany devolo fanahy any Jesosy. Amin'ny anarany Jesosy. Ary Jesosy feno fanahy masina dia niverina avy tany Jordana, ary nentiny fanahy tany anefitra 7 andro izy ka nalainy devolo fanahy. Ary tsy nakanina akory izy tamin'izany andro izany, ka rehefa tapitra izany dia nony izy. Ary hoy ny devolo taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaliasika nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona. Ary ny devolo nitondra azy niakatra dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devolo taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny fa efa natolotra izany, ka izay tiako no omeko azy. Ko raha iankohiko eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly taminy ka nanao hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy irery ihany no tomponao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempolo ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, mivarina any ambany any. Fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny any aminao mba hiaro anao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrahota fotoina amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe voalaza hoe aza maka fanahy an Jehovah Andriamanitra ao. Ary rehefa natapitra izany fakapana rehetra ny devolo dia nandao azy izy aloha. Ny niverenan'i Jesosy nakany Galilea sy ny nitoriany teny tao Nazareta. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilea dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagoga ny olona ka nankalazainy izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe azy izy, araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany, ary no namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fanindefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampirahatana amin'ny jamba. Hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Ary rehefa naoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy. Ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe androany no efa tanteraka teo anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny tenin'ny fahasoavana nalaoko ny vavany ka hoy izy tsy zanak'i Josefa va ity? Ary hoy kosa Jesosy taminy, ataonareo amiko tokoa izao abolana izao hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao. Izay renay fa nataonao tao Kapernaum dia mba ataovy amin'ny taninao koa. Ary koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahana eo amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Eli, raha niantona ny andro 3 taona sy 9 bolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra. Nefa tsy mba nirahina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Eli, fa ho an'ny Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'ny izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro no boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory azy, fa namana Sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandray izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao an-tanàna ary nitondra azy ho any an-tampony avoana ny toeran'ny tanàna mba hazerany any amin'ny antsana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Ny nifindran'i Jesosy nakany Kapernaum sy ny nahasitrana ny demoniaka anankiray. Ary nidina tany Kapernaum, tanàna any Galilea, Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny.
Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahin'ny demonia maloto dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: indrisy moa mifanonona akory izaho sy anao ry Jesosy avy any Nazareta, avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: manginy ianao ka mivoa aminy. Ary ny demonia noho ny namontraka azy teo afovoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe: manao ahoana izao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidin'ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Ary ny ely teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazany. Ny nahasitra an'i Jesosy ny ravozam-bavin'i Petera sy ny olona maro koa. Ary no nitsangana niala tao amin'ny sinagoga Jesosy dia niditra tao an-tranon'i Simona. Ary azo nitazo mafy ny ravozam-bavin'i Simona, ary izy ireo nangataka taminy hahasitra anazy. Dia nitsangana teo akaikiny izy ka noteneny mafy ny tazo dia niala tamindra vehivavy izany, ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Ary niletika ny masoandro, ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy, ary dia nametra tanana tamin'izy rehetra tsirairay izy ka nahasitra anazy. Ary nisy demonia nivoaka tamin'ny maro ka niantso hoe: ianao zanak'Andriamanitra. Nefa norarana ireo ka tsy navela niteny satria nahalala azy io Kristy. Ny nankanesan'i Jesosy tany an-tany foana sy ny nandehanany teti-vohitra tany Galilea. Ary noho ny maraina ny andro dia niala Jesosy ka nankany an-tany foana, ary ny vahoaka nitady azy dia nankeo aminy ka hiazona azy mba tsy hialany tao aminy. Fa hoy izy taminy: tsy maintsy mitory ny teny soa mahafaliny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanana hafa koa aho, satria iza. L'Évangile selon Luc chapitre 4. Tentation de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je le veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ministère de Jésus en Galilée. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Prédication à Nazareth, hostilité des habitants. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de lecture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: sans doute, vous m'appliquez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: fais ici dans ta partie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum.
Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman et Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cette chose. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jésus à Capernaum, enseignement dans la synagogue, guérissant d'un démoniaque, de la belle-mère de Pierre et de plusieurs malades. Jésus en divers lieux de la Galilée. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 4. Im Namen Jesus. Jesus aber, voll des Heiligen Geistes, kam wieder von dem Jordan und ward vom Geist in die Wüste geführt und ward 40 Tage lang vom Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und da sie ein Ende hatten, hungerte ihn danach. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu dem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben, dann ich gebe sie, welchem ich will. So du nun mich willst anbeten, so soll es alles dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn gen Jerusalem und stellte ihn auf des Tempels Zinne und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so lass dich von hinein hinunter, denn es steht geschrieben, er wird befehlen sein Engel von dir, dass die dich bewahren und auf den Händen tragen, auf dass du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Und da der Teufel alle Versuchung vollendete hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und Jesus kam wieder in des Geistes Kraft nach Galiläa, und da Gerücht erscholl von ihm durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Schulen und ward von jedermann gepriesen.
Und er kam gen Nazareth, da er erzogen war, und ging in die Schule nach seiner Gewohnheit am Sabbattag und stand auf und wollte lesen. Da ward ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und da er das Buch auftat, fand er den Ort, da geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollten, und den Blinden das Gesicht, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen, die in der Schule waren, sahen auf ihn. Und er fing an zu sagen zu ihnen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich der holdseligen Worte, die aus seinem Munde gingen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet freilich zu mir sagen, dies Sprichwort: Arzt, hilf dir selber. Denn wir große Dinge haben wir gehört, zu Kapernaum geschehen, tu also auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterlande. Aber in der Wahrheit sage ich euch, es waren viele Witwen in Israel zu Elias Zeiten, da der Himmel verschlossen war 3 Jahre und 6 Monate, da eine große Teuerung war im ganzen Lande, und zu deren keiner ward Elia gesandt, denn allein gen Sarepta der Sidonier zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zu des Propheten Elisa Zeiten, und deren keiner wurde gereinigt, denn allein Naaman und Syrien. Und sie wurden voll Zorns alle, die in der Schule waren, da sie das hörten, und standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn auf einen Hügel des Berges, darauf ihre Stadt gebaut war, dass sie ihn hinabstürzten. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Und er kam gen Kapernaum in die Stadt Galiläas und lehrte sie am Sabbat. Und sie verwunderten sich seiner Lehre, denn seine Rede war gewaltig. Und es war ein Mensch in der Schule, Besessenen mit einem unsauberen Teufel, der schrie laut und sprach: Halt, was habt wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der Teufel warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle und redeten miteinander und sprachen: Was ist das für ein Ding? Er gebietet mit Macht und Gewalt den unsauberen Geistern, und sie fahren aus. Und er erscholl sein Gerücht in alle Örter des umliegenden Landes. Und er stand auf aus der Schule und kam in Simons Haus. Und Simons Schwiegermutter war mit einem harten Fieber behaftet, und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und gebot dem Fieber, und es verließ sie. Und alsbald stand sie auf und diente ihnen. Und da die Sonne untergangen war, brachten alle, die Kranke hatten mit mancherlei Seuchen, sie zu ihm. Und er legte auf einen Jeglichen die Hände und machte sie gesund. Es fuhren auch die Teufel aus von vielen, schrien und sprachen: Du bist Christus, der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er Christus war. Da es aber Tag war, ging er hinaus an eine wüste Stätte, und das Volk suchte ihn, und sie kamen zu ihm und hielten auf, dass er nicht von ihnen ginge. Er sprach aber zu ihnen: Ich muss auch anderen Städten das Evangelium